Kikna juga Saint Dominic Higher Secondary School mau kendeng hapo kajing alam jung Reverend Father Richard Louis Raptap Principal u Babu Newell Dhar barkakong marbiang por sengkon kibalong ki tobacco free leader jung ka school rengkat kinong hikai bat kinong tray hakasingi khat saw terek jemang kila penlong ya kajing ya rally saudong kasnong madan kensaw mo kendeng ban pen priang bat pen bena ya ka kubor ban kiar penduna bat sange no ban tan tedem duma biri bat secret ki khna school kilayat procession keleng kidong bat kisnong ban perta persha ya kajing di duma biri bat secret kila ra ru ya ka plakat ki ba pen bena bakane ka school kala light na ki tersim jong uduma tobacco free in educational institution arhajar arhusau Kaupes District School Education Officer Joai bat ka State Project Director Samagra Shiksha and Director of School Education and Literacy Megalia Shillong kila batharu ya ki school ban penlong ya kini ki jingyat procession ban penbenapat ba persha ya ka jingdi duma biri bat secret layo ka jingkran bat ka sneng ka kraw ha ka nikasngi na wahech nong ka dor bar snong madan kensaw mukendeng ma dani bosco shada Lapun kut ya kani ke jingat procession ha school compound da ka jingkran bat jingkentu kan pham jong wahe limos sayo parents representative u balong u wei na kirang ba bahkmat ha ka imlang salang jong ka snong nong kendri ini ke tobacco lenge di jingdi Ladang don itu tecat kat bubuk cemerto. Tecat bubuk cemerto.
Islam bertai Dewa Buron ya ki prachnong prathal ki phadar ki sistar ki nohikai wa khamtam yepi ki khon ki kti wa ki payukhin gionga ikna askor ude wan ne sngi the one pi de jingchong chet hagwa kamnu lei nagbenta wo penyol wo percai ya ka jingpen amkam ya uduma Siapman ni kesni harus kul kalendar wobi man wo kesni ku amkam ha hagwan ni kesni depenyo bi obi kam skor pi kam ikna skor de percha pi ya gani ke jingpen amkam ya uduma la zaman go ha kalian yang raja khoini secret diri ubhang bukan ter Siap kemana doa tete, bukan skor. Dan observ juga negeri habu percaya ini ya dan kita cukup akan yang rumah. Rumah letuk ini urja. The key of this gate. Boleh kita lagi kemet kepat yang baru. Sini penam kami dah kata bagi bon kijai kijot boyo ila rumah yeyo ya ka lung cancer mau cancer heart disease bagi bituan kijai kijot ku har kom yeyo dam rakte bibe sekarang kampung nakali yang ha wa aku ibi Wasabha ham sedang lega untuk kenai bidang hagi reta gurap kin sedang lega sedang bam reja ngala lenre sedang bam reja dah udam nuan seja udam ikhi wa to wanda adik ong iperang wanda adik seja udam iti dau Kerpan ini, bohong sedang dia, ketika bam reja, ketika bam koini, ketika di biri, ketika skret bukan ter. Wan melin bika, dau saja tudam, dau godam. Tekan kante kentui piwero ipuyukin yonga. Nega sngi woman niga sngi anti tobacco de yang pi. Wasabha pi yai lai, lakini jikam. Apa India ini apa pertai bon di bru go yap cisnem heto wa pedam kam ki ya uduma tekat kamte dengan tu ipi wasabha ham jo pedam kam ro to dak ta go wanda di duma pi kata gare dukat ya pi go di kataan go ik wa yung asem yang pile amlang itu wanda di pi ong gi kiwadi duma kiwinwan ang gigi positive smoker lene giti gua wanda hair itdem kilerin tedem langgi lo tu duma dan kata agar duka da yepie kata i wayung wasam yang pi kata kamte dengan tu ngale yang ma nega sngi wasna ba ya kiri na kan diga jingdi na do duma biri secret raja khoini Wow bang, sabai kirno begini waro, kenangwa, keriyong i umat gogo cai putram kamu omat makan ni, wasabha jiko jikia atau kam tam pertai, ksir ruparo yesu ya kecai putram, di daw kedumale hap kiriga kenang cai putram ni, kamu jo mani, laju kujut laju sam. Kantam nagin kejut goper hagwa yo igin kejut yang cedem kejut kanser kejut ulcer kejut heart disease lenek kejut long snam okan ter dikar kam ter kentui fiuro usabha yule istam mukir u light na penam kam ya duma manusi
dekat kampir kentui fiuro usaba ukian duma. Sabah kebailang wa ang duma manu wasi nga kubay pe.